Pare mu Bufaransa hateraniye inama yahuje impuguke zungurana ibitekerezo ku ntugunda zimaze imyaka 60 zibasiye akarere k'ibiyaga bigari. Iyo nama yabereye muri Sena y'Ubufaransa yakuriye impaka nyinshi. Leta y'u Rwanda ibinyujije ku mukuru wa Sena yayo Augustin Yamuremye yandikiye mugenzi w'Ubufaransa amusaba ko iyo nama itaba. Mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yakurikiranye iby'iyo nama, yavuganye na Ambasaderi w'u Rwanda mu Bufaransa François Ngarambe. Nibyo koko perezida wa Sena y'u Rwanda yandikiye mugenzi we wa Sena y'Ubufaransa ibaruwa imugaragariza impamvu inama itari ikwiriye kuba. Uyu munsi yabaye, ariko kuri perezida wa Sena y'u Rwanda no kuri leta y'u Rwanda muri rusange iyo nama rwose birababaje, ntibyari bikwiriye, bikwiye kuzongera ko inama nk'iyo yaba. Ariko se ni zihe mpamvu zigaragara zatanzwe mubona iriya nama itari kwiriye kuba? Impamvu ya mbere ngira ngo yumvikanira buri wese ni uko mu bagomba gutanga ibiganiro higanjemo abantu bahakana ku buryo butaziguye, batihishiriye, ku buryo bweruye bahakana jenoside yakorewe abatutsi. Guhakana jenoside yakorewe abatutsi ni icyaha mu mategeko y'Ubufaransa, ni icyaha gihanwa n'amategeko. Ayo mategeko yakorewe mu nteko ishinga amategeko y'Ubufaransa, Sena ari rwo rwego kaminuza rwayo. Ni ukwivuguruza bikomeye rero kubona abantu nk'abo bahabwa ijambo, ndetse kubona abantu nk'abo bahabwa ijambo muri iki gihe twitegura kwibuka ku nshuro 26 ni ugukomeretsa cyane abarokotse jenoside, ni ugukomeretsa cyane abanyarwanda muri rusange, ni ukongera gukandagira ku mibiri, ku mibyimba, ku bubabare bw'abanyarwanda. Kandi byongeye iyi nama irashaka kuba iyobowe n'abahakana jenoside, mu gihe ubuyobozi bw'Ubufaransa, ubutegetsi kaminuza bw'Ubufaransa bwashyizeho komisiyo yo kugaragaza ukuri ku byabaye, cyane cyane uruhare Ubufaransa bushobora kuba waragize muri jenoside. Gutanguranwa rero abari bafite icyo bakora gikomeye mu gufata ibyemezo muri icyo gihe, bakajya ku isonga bifatanyije n'abahakana jenoside, bakitanguranwa bakajya gukoresha inama nk'iriya, biragaragara ahubwo ko ari sabotage, ari nko kubangamira iperereza ririmo gukorwa, ari nko gutambamira igikorwa gikomeye cyane perezida Macron ashaka kugezaho abantu bose imbere y'amateka. Dusanga rero koko iyo nama itari kuriyo. Muravuga yuko bahaye ijambo abantu bapfobya jenoside, ariko dufashe urugero kuri uriya mwanditsi w'umunyakanada Judy River afata ijambo yavuze ko ahangaha ndavuga ibyo yivugiye, yavuze ati sinigeze mpakana jenoside yakorewe abatutsi kandi nta nubwo nzabikora. Ati gusa nzakomeza nkuri perezida ku icwa ry'abatutsi bapfiriye mu Rwanda muri 1994. Mwebwe mu byo ngibyo mubifata muti? Ntabwo ari wenyine mu bahakana jenoside bongeraho bakavuga ati ntabwo nyihakana. Kuko guhakana jenoside ntabwo ari ukuvuga gusa ngo jenoside ntiyabaye. Abahakana jenoside batinya gukurikirwa n'amategeko, bashaka uburyo bunyuranye banyuzamo ubwo burozi bwabo, kwishakira ibisobanuro, gushaka ibindi byaha bayinganyisha, kuyita ubushyamirane hagati y'amoko, kuvuga ngo yego nemera ko jenoside yarabaye, ariko dore umuntu wongeyeho, ariko ubwo nibwo buryo bwa mbere bwo guhakana jenoside. Judy rero ari muri icyo cyiciro cy'abantu babundi bahakana jenoside, ariko akaba n'abantu batinya guhanwa n'amategeko, agashaka ibisobanuro bigerageza gukikira uguhakana. Atandukanye gato na Onana, kuko Onana warerura ati hagati ya 1990 na 1994 nta jenoside yabaye, ndetse ati muri iyi nama ngewe ntimumbaze bya jenoside, ntabwo ari byo ndeba, ntacyo bibwiye. Nta kuntu wavuga ngo ugiye kuvuga amateka y'akarere ngo mu myaka 60 ugiye kuvuga ngo ibyaha byakozwe muri ako karere, ukibagirwa icyaha gikuru gusumba ibindi aricyo jenoside yakorewe abatutsi. Mu by'ukuri ni ukuyihakana iyo wanze no kuyivuga, ariko mu by'ukuri izo ngero zombi ni abantu twavuga ngo ni ba ruharwa mu guhakana jenoside yakorewe abatutsi. None se ko inama yabaye kandi mwari mwifuje yuko itaba, murabivuga biki? Yenda igisubizo nakiguha nkubwiye amagambo ya Senateri Christophe Brassa, umukuru w'itsinda ry'ubucuti hagati y'Ubufaransa na Afurika yo hagati.
aravuga ati bamwe mu batanga ikiganiro uyu munsi bahakana jenoside yakorewe abatutsi. Iri tsinda mpagarariye ntabwo rishobora gushyigikira iyi nama, nta nubwo ibyo bintu byo guhakana jenoside yakorewe abatutsi ari umurongo sena y'ubufaransa yemera, si umurongo ubufaransa bwemera. Amateka yarabaye ntahakanwa. Urumva ni ikintu gikomeye cyane, kuko twarasabye tuti niba koko abantu bigenga bateguye iyi nama bakaba bagiye kuyikoresha bakurikije amategeko agenga inama zigenga, nimutubwire mwebwe uko muhagaze. Uyu murongo wabo urasobanutse, tugiye gukomeza ibiganiro kugira ngo dufatanye duhashye abapfobya, duhashye abahakana jenoside, duhashye abashaka guhindura amateka. Ambasaderi François Ngarambe, ndabashimiye cyane ku bw'aka kanya mwahaye Ijwi ry'Amerika. Nanjye ndagushimiye cyane Venuste.